Bibiliya yera iyi dufite. Hariho muri ibyo bavuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Aravuga ngo mu byiza Imana yavuze byose nta kintu tikiko Yesu ankunda. Aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo arankunda ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo nubwo ndakwiriye. Igira verse zivuga ngo kandi urukundo nibwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Kavuga ngo kuko arankunda ndabizi neza, ngo naje ndamukunda ndamushima. Barananirana. Reka tuvuge imiterere y'Abayuda yatumye bagorana. Abayuda bwari ubwoko bwiyemera. Abayuda bwari ubwoko bw'intagondwa. Uko niko Bibiliya izibita, ubwoko bw'intagondwa. Abayuda hari ukundi Bibiliya izibita ngo bari abantu bagamika. Cyo ni cya gatatu. Kigira kane, bari abantu bashinga bamaze kurambirwa, binginze Imana kubahereza umwami. Imana yarabyanze. Hari impamvu zatumaga Imana ibyanga. Imana yari yarakeneye ngo ariyo izaba umwami wabo, baba ubwoko bwayo bw'umwihariko. Hari ukundi kuntu Imana yazaga ikunda kubafata. Imana yazaga ikunda kwita ko ari umugabo wabo, nabo ikabita umugore wayo. Kandi igihe cyose bayiyobokaga, bakayisenga, bakayiramya, bakayikunda, bakayikorera, bakayikurikira, Imana yabaharuraga yuko bitwaye neza. Ariko igihe bayimuraga, muraho neza nshuti bavandimwe bahora badukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Mu Burundi ubu nyine ari nimugoroba, dutanze mwiriwe kuri mwese kandi nizere ko abantu bose ari amahoro. Twongeye kubaheza ikaze ku rubuga rwacu cyangwa se kuri channel yacu ya Uwizeye Online TV. Uno munsi rero nk'uko mwabimubibona tubafitiye umushitsi mukuru, twakeneye ko adusangiza ibintu bishasha, ibintu byiza by'ijambo ry'Imana. Rero mbere yuko dutangira, reka tumusaba abanze kutwibwira kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro. Karibu mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuduha kaze mu biganiro. Yego. Nk'uko murangije kubivuga, natwe turabanezerewe cyane kuba mwaratugiriye icyizere, muradutumira kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Sawa sawa, urakoze cyane Pastor. Reka dutangira twibwira kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro. Hari abatamuzi, twe turashobora kuba tumuzi, ariko ndibaza ko hariho abandi badashobora kuba bamuzi. Twongeye kubashimira cyane kuduheza umwanya wo kugira ngo tubashe kwivuga. Iri jwi aho rizagera hose abazaryumva bazamenye uwo bagiranye ikiganiro cyane. Ku mazina nitwa Mwunguzi Jonathan Kimamba. Ndi umukozi w'Imana wahamagariwe kuba missionnaire, missionnaire independent. Buze missionnaire independent babitahura barabyumva. Haba aba missionnaire b'amatorero, hakaba n'aba missionnaire independent. Ubundi kandi ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana cyane ku bigo bitandukanye by'ama university ya theology. Icyo nicyo gikorwa cy'Imana nkora cyane cya minsi yose. Cyane nk'uko benshi bamuzi nk'umwigisha cyangwa se mwarimu w'ishuri rya theology. Sawa, urakoze cyane. Nari napunguje nk'amatitire, navuze ngo pasiteri, ariko murumvise ko tubwiye ngo ni missionnaire independent. Missionnaire ndibaza mu kinyamurenge cyumvikana ni intumwa wigenga, intumwa ya Yesu Kristo. Yego. Ukorera mu kwigenga. Yego. Ugengwa na Yesu. Hanyuma hari ikigwa yaduteguriye uno munsi, yakeneye kutuganiriza, natwe twabyifuje cyane, ku gitabo cy'umuhanuzi Hosea. Twakeneye ko wewe uri kutwumva, nanje ubwanje tugira icyo twungutse ku gitabo cya Hosea. Umwanya n'uwawe
mwarimu kugira ngo bityo tubwiye ku gitabo cya Hoseya. Murakoze cyane, natwe twongeye kubashimira cyane cyane tubanza gushimira Imana. Amen. Data se w'umwami wacu Yesu Kristo, Yego, kuko ibyiza byose bikomoka kuri yo, bitangwa nayo. Iki kibanza twicayemo muri uyu mwanya niyo yabigenye. yego, kuko mu ijambo ry'Imana mu isezerano rishya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, hari aho yababwiye ngo hariho imirimo myiza Imana yagenye, yayigenye imisozi itararemwa, itarabumbwa. Natwe dutoranya ico gihe nyine imisozi itararemwa, itarabumbwa. Iyo mirimo yishira imbere yacu kugira ngo igende cyashika. yego, iyo twamara gushika kuri Yesu tuzabasha kuyikora. Niyo mpamvu utegerezwa gushima Imana twicaje muri iki kibanza, yego, tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. amen. Ubundi kandi nongeye kugushimira wewe wantumiye hamwe na TV yanyu, yego, ku butumire bwatunejeje twabashe kubemerera. Ubundi kandi tubasabira umugisha w'Imana yego, kubana namwe, amen, tunabasabira kuja mbere muri ibi bikorwa mukora bituma ijambo ry'Imana rikwirakwira hose ku isi. amen. Imana ibahe umugisha cyane, amen. Reka nanone dusabire umugisha bazatwumva bose Yego, aho iri jwi rizagera. yego, iyo tugeze mu myanya nk'iyi turanezerwa, kuko tuba twinjiye mu muhamagaro wacu no mu murimo umwami wacu Yesu Kristo yadutumye. yego, kuko tubisoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 28 guhera ku murongo wa 18 gushika ku 20, aho Yesu yadutumye gukora ibintu bitanu. yego, Cya mbere yaravuze ngo duhaguruke tugende. Cya kabiri bavuga ngo tugende twamamaze ubutumwa bwiza. Cya gatatu bavuga ngo bazabwemera tubabatize. yego, Kigira kane yaravuze ngo nitumara kubabatiza tubahindure. Kigira gatanu aravuga ngo hamwe no kubahindura kuba abigishwa ba Yesu, tubigishe kubaha ijambo ry'Imana. Ubu rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira si ukuriganirira ubusa. Ndibuka mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, ubwo Tito yari umushumba w'amatorero yari ku birwa by'i Krete. yego, Yaramubwiye ngo kandi no mwiyigisha ryawe ukazupfa gutera waraza. yego, Iyo duhagurutse shabura twicaye duhagurukijwe n'iri jambo, twicajwe n'iri jambo, tuba dushaka kubivuga tubishimikiriye, kandi twifuza yuko abazabyumva bose bazabyakirana umunezero. Tubasabira Imana kubahereza iyakira yo mu mutima, akarusho bakazabyumvira bakanabikorera. amen. Yesu ashimwe cyane, amen. Ubwo rero nk'uko mwabidusabye, reka dutange inyigisho zerekeye igitabo cy'ubuhanuzi bwa Hoseya. Igitabo cy'ubuhanuzi bwa Hoseya tugisanga muri Bibiliya yera, tugisanga mu bitabo byo mu isezerano rya kera. Iyo tureba isezerano rya kera dusanga birimo amatsinda ashika kuri 5 y'ibitabo. Hari ibitabo 5 bibanza bizabyitwa ibitabo bya Mose, 5. Ubundi kandi bikitwa Pentateuch, ubundi bikitwa amategeko. Hakaba ibitabo 12 bikurikiraho bizabyitwa ibitabo by'amateka y'Isirayeli. Itsinda rigira gatatu ni ibitabo by'ubwenge, bizabyitwa ibitabo by'imivugo byahimbwe mu buryo bw'ibisigo, ariko kandi ni ibitabo by'ubwenge. Ururimi rw'igifaransa babyita de livres poétiques, vitabu vya mashairi mu Kiswahili. Itsinda rigira kane y'ibitabo dusanga mu isezerano rya kera ni ibitabo by'abahanuzi bakuru, ni ibitabo 5 ariko byanditswe n'abahanuzi 4. Muri abo 4 hari umwe wanditse 2. Harimo Yeremiya, yanditse igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubundi kandi yandika
igitabo cy'amaganya ya Yeremiya. Itsinda rigira gatanu mu bitabo by'isezerano rya kera ni ibitabo by'abahanuzi batoya. Iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Hosea twifuje kwigaho kuri uyu munsi kibarizwa muri iryo tsinda ry'ibitabo byitwa by'abahanuzi batoya. Hari ikibazo abantu bakunda kubaza ngo mbega kubera iki ibitabo by'abahanuzi habaye byitwa iby'abahanuzi bakuru n'iby'abahanuzi bato? Igisubizo kiza kivuga ngo ntabwo birushanya agaciro ku bijanye n'ibyanditswe byera birimo, ahubwo impamvu gusa nuko ibi byitwa iby'abahanuzi bakuru ni ibitabo ugenda usanga birimo amasura menshi. Dufate igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya gifite ibice 66, igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya gifite ibice 50 n'imisago, igitabo cy'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli gifite ibice 40 n'imisago, igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli gifite ibice wakwibwira ngo ni bikeya 12, ariko kandi bifite amaverse maremare cyane. Mu byitwa ibitabo by'abahanuzi bato harimo igitabo cy'ubuhanuzi bwa Zakariya gifite ibice 14, n'iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Hosea tugiye kwiga gifite ibice 14, ariko kandi ubigereranyije n'ubuhanuzi bwa Daniyeli, icy'ubuhanuzi bwa Daniyeli kirabikwiriye kwitwa ico mu bahanuzi bakuru kuko amaverse y'amasura yacu ugenda usanga ari menshi cyane. Hanyuma ibitabo by'abahanuzi byose muri rusange ni 17, ariko byanditswe n'abahanuzi 16. Impamvu utatekereza ngo hari igisagutse kibuzo wacanditse nico twari tugiye kuvuga, cyanditswe n'umuhanuzi w'Imana Yeremiya wanditse 2. Abahanuzi bose dusanga mu isezerano rya kera nanone tugasanga harimo abitwa kuko ari abahanuzi banditse ibitabo, hakaba n'abandi bahanuzi batanditse ibitabo. Abahanuzi banditse ibitabo mu rurimi rw'igifaransa bitwa de prophètes qui ont écrit, ni ukuvuga abahanuzi banditse ibitabo. Hariho n'abandi bahanuzi batanditse ariko nabo bakoze imirimo y'Imana kandi nziza cyane. Reka tube nk'abatekereza bakeya mu bahanuzi batanditse ibitabo. Hariho nk'umuhanuzi w'Imana Eliya. Eliya yakoze imirimo y'Imana yambaye cyane, ariko nta gitabo. Ahubwo mu bahanuzi bose niwe wakorewe ikintu gihambaye gusumba abandi, kuko aje kurangiza iminsi yo kuba ku isi yarazamuwe ajanwa mu ijuru adaciye mu rupfu. Ikintu kiza cyitwa kuko yabaye icyitegererezo cyo kuzazamurwa kw'itorero, kuko igihe itorero rizazamurwa hazaba harimo amatsinda abiri y'abantu, hazaba harimo abo Yesu azaza kuzamura itorero asanga barasinziriye mu butaka, ababo yego bizaba byitwa kuko baciye mu rupfu. Ariko ibyanditswe byera uko dusoma mu rwandiko Pawulo yandika Abasalonike rwa mbere mu gice cya 4 ku murongo wa 13 hazatubwira ngo abazaba bakiriho bizeye kibazaba bakinyuze mu rupfu bazahindurwa, nibamara guhindurwa bahurire n'abasinziriye mu butaka bizeye mu kirere, baje gusanganira umwami mu kirere. Umuhanuzi Eliya rero kuba atarasize yanditse igitabo cyitwa icy'ubuhanuzi bwiwe taco bimugabanyije, kuko yagize iherezo risumba ry'abandi bahanuzi bose. Mu bandi bahanuzi batanditse harimo umuhanuzi witwa Natani. Natani ni umuhanuzi w'Imana dusanga amakuru we mu gitabo cya Samweli no mu gitabo cy'abami wayasangamo, no mu gitabo cya Ngoma wayasangamo, kuko izo zose ni ibitabo dusangamo amakuru y'ubwami bw'Isirayeli n'ubwami bw'Ubuyuda. Ku ngoma ya Dawidi Natani yakoze igikorwa gihambaye cyane, ubwo Dawidi yari amaze kugwa mu cyaha samanyije muka Uriya Batsheba, akanicisha Uriya nk'uko ayo mateka muyazi, kugira ngo abashe guhisha icyaha cye. Kiriya gitabo kiza kitubwira yuko yahise acura Uriya mugore Batsheba kugira ngo bombi nawe
batagushwa mu itegeko ryavugaga yuko abakoze icyo cyaha bari bakwiriye kwicishwa amabuye. Aramucura, ariko Imana ibishurira Natani. Natani ni umuhanuzi utari asize igitabo, ariko niwe wagiye kubwira Dawidi icyaha cye. Yaramusanze aramubwira ati mwami nyagasani, ati hariho umuntu wari ufite intama 100 w'umukire, kabana n'umuntu w'umutindi wari ufite agatama kamwe, bugorovye ararirwa n'umushitsi, ananirwa gufata mu ndama ziwe 100, aragenda afata ka gatama kawa mutindi yari yaramuragije, abariko azimana abashitsi, arangije abaza umwami ati none umuntu wakoze icyaha kingana gityo yagenzwa ate? Ayo mateka avuga ngo umwami Dawidi azabirangwa n'uburakari. Natani umuhanuzi w'Imana yabaye ataritse, umwami aba yamubwiye ati uwo muntu akwiriye gufatwa akagirirwa nabi akabihanirwa. Ariko Natani abwira umwami ati mwami nyagasani, Imana niyo yantumye, ni wowe ugeranyijwe n'uwo muntu. Amubwira icyaha yakoze, bituma Dawidi yishuza. Imana yongera ivugira mu kanwa k'uwo muhanuzi Natani, aramubwira ati Imana irakubabariye icyaha, ariko umwana uzavuka muri iyi nda azopfa ndazabaho. Nanone iyo turebye mu bitabo by'abahanuzi na biriya bitabo by'amateka 12 bya Isiraheli, tuza dusanga hariho uwundi muhanuzi Imana yigeze gutuma w'umusaza, imutuma kuja guhanurira uwundi muhanuzi nkawe. Imana imuhereza itegeko rivuga ngo ntiyigere arara, ikigira kabiri ntafungure, nibamuha amafunguro yo gufungura. Aragenda ngo amare gushika ashitse ubuhanuzi, arasezera ataha. Mugenzi we aramwinginga ngo ntarye, aramuhakanira ati Imana yabimbujije. Mugenzi we akoreshwa n'amarangamutima amuhatira gufungura, aremera arafungura. Arangije ahindukiye kuko yaciye ku cy'Imana yari yamutegetse, atanyagurwa n'intare. Abagenzi batambuka basanze umurambo wiwe aho uri bice bice, babibwira wa muhanuzi yari yagendereye. Aragenda yegeranya ibyo bice aja kubihamba. Abahanuzi ni abatari bakeya babayeho bukuri mu isezerano rya kera, batabashije kwandika ibitabo. Reka tugaruke ku bahanuzi batoya, kuko aribo dukesheje uyu muhanuzi w'Imana Hoseya tugiye kwiga muri uyu mwanya. Abahanuzi batoya iyo turebye mu gitabo cya Bibiliya yera mu isezerano rya kera dusanga ari 12. Habayeho Hoseya, habayeho Badiya, habayeho Mika, habayeho Yoeli, habayeho Sefaniya, habayeho Habakuki, habayeho Mika, habayeho Hagayi, habayeho Zakariya, habayeho Malaki. Abo bose ni abahanuzi bitwa ko ari batoya. Abo bahanuzi batoya nanone bazagaburwa mu matsinda 2. Hariho itsinda riza ryitwa kuko ari ry'abahanuzi batoya bahanuye Isiraheli na Yuda batarajanwa iminyago. Hakaba n'abahanuzi bahanuye Isiraheli na Yuda bamaze kubanuka gutaha mu gihugu cy'iwabo. Abahanuye Isiraheli na Yuda batarajanwa iminyago ni 9. Abahanuye Isiraheli na Yuda baramaze gutaha ni 3. Reka tuvuga bakeya bano 3, nawe urahita ukoresha gukuramo, uramenya 9 ryahanuye mbere yuko bajanwa ari iminyago. Abahanuzi 3 bahanuye Yuda, inzu ya Yuda imaze gutaha, ni Hagayi, ni Zakariya na Malaki. Hagayi dusanga igihe Yerusalemu hashenywe mu mwaka wa 606, mu bajanwa ari Ifate nawe yagiye ari umuntu wari waramaze kubaho. Mu yandi magambo yiboneye gusenywa kwa Yerusalemu ubwo hasenywe n'umwami Nebukadineza inshuro 3. Kuko Nebukadineza yaje bwa mbere mu mwaka wa 587, yica umwami Yehoyakimu wari ku ngoma, ajana abandi minyago barimo abasore b'abanyabwenge. Ico gihe ba Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego bajanywe ari Ifate. Nebukadineza asigaye yimitse Yehoyakini, amutegeka kuja amuhereza umusoro. Yehoyakini ateranya inama y'ingoma y'Isiraheli, Yerusalemu,
banga kumvira Nebukadineza. Nebukadineza arongera ariheta ubwira kabiri umwaka wa 589. Noneho yica abantu, ajana abantu ifate barimo abatunzi, yica umwami Yehoyakini. Dusubiye inyuma ho gatoya, ku rugendo rwa mbere nibwo yasahuye n'ibikoresho by'izahabu umwami Salomo yari yarakoreshereje gukora imirimo y'ubuhereza bw'Imana, urusengero rw'Imana. Nebukadineza asiga yimitse Sedekiya ari we Yekoniya, amuha rya tegeko ryo kuja amuhereza umusoro, nawe arabyanga. Bwa nyuma Nebukadineza ntiyongeye kugaruka, yohereje igisonga ciwe citwaga Nebuzaradani, niwe waje asenya inkike za Yerusalemu, atwika amarembo ya Yerusalemu, atwika urusengero rw'Imana. Nico gihe ruhiriyemo rya hema ry'ibonaniro Imana yari yarategetse Mose kurema bakiri mu butayu. Yica abantu, asigayemo abatindinya kujya. Naho mu gihe Nebukadineza yaje ubwira kabiri nibwo yajanye abarimo umuhanuzi w'Imana Ezekiyeli, yamujananye n'abatunzi. Bwa nyuma rero umuhanuzi w'Imana Yeremiya, Nebuzaradani yamusanze ari imbohe, iwe wamubohoje kuko yajaga ahanura tibumve. Hoseya rero nyirizina reka tumuvuge. Yego. Umuhanuzi w'Imana Hoseya yari uwo mu gace k'amajaruguru y'igihugu cy'Isiraheli. Kuvuga ngo mu gace k'amajaruguru bishatse kuvuga iki? Igihugu cy'Isiraheli cyose muri rusange cyari cyarabaye umuragi wa Yakobo. Yego. Yakobo w'Imana yahinduye izina yita Isiraheli. Yakobo yabyaye abahungu 12. Amaze kubabyara aturana nabo muri Kanani. Bukeye Yosefu agirirwa ishari na bene se, baramugurisha. Abayishumayeli baramujana, bamugejeje muri Egiputa agurwa na Potifari, igisonga cya Farawo. Yahuye n'ibibazo byatumye afungwa. Nyuma yabwo Imana imukuza muri iyo ndake yari aboheyemo, ahubwo iramuzamura abo wa kabiri mu bwami bwa Egiputa wari wungirije Farawo. Cyane cyane ashingwa ubukungu n'ibisarurwa kugira ngo abashe guteganyiriza imyaka 7 y'inzara izaza Imana yari yerekeye Farawo mu nzozi. Kanani yaje guteramo inzara, aho Yakobo yari asigaranye n'abahungu biwe, abatuma guhaha muri Egiputa kuko yari bubishe ko harumbutse. Amaze gushikayo abahungu, Yosefu arabamenya. Nyuma yabwo arabatuma ngo bazomanura umuryango. Uko niko umuryango wa Yakobo wamanutse uja muri Egiputa. Batuye imyaka 430. Yakobo arasazira arapfa. Abahungu be bose bakuru barasazira barapfa. Abahungu babo mwebaze nta muhando bamaze imyaka 430. Imana yaje kubibuka, itora Mose ababera umushorera, abakura hariya muri Egiputa mu bucakara, arabajana. Bahuye n'uruzerero rw'imyaka 40 mu butayu, ariko nyuma yabwo Imana irabashorera, basohoza muri gakondo yabo muri kiriya gihugu cy'Isiraheli. N'abantu Imana yakunze, ubwoko Imana yatoranyije bakomotse muri Aburahamu, uw'Imana yakuye muri Uru y'Abakaludaya, imutegeka kwimukira hariya muri Kanani. Bakiri mu butayu hari amagambo meza Imana yabavuzeho ashimangira isezerano Imana yari yahaye basekuruza. Imana yarababwiye ngo igihugu muri ko muja guhindura ni igihugu cy'imisozi n'ibigombe, ni igihugu Uwiteka Nyir'ijuru izayitaho guhera mu ndondeko kugeza ku mpera z'umwaka. Imana ishimwe cyane. Ni igihugu Imana yakundaga, ni ubwoko Imana yakundaga. Mose ntiyagize umugisha wo kuba ari we winjiza ubwoko mu gihugu kubw'impamvu z'amakosa yakoze. Irya mbere, hari igihe yatinze ku musozi wa Sinayi. Abisiraheli barambiwe, bategeka Aroni murumuna we kubaremera igishushanyo cy'umwana w'intama, baragicura mu izahabu baragisenga. Mose akubanutse asanze
bagiye mu mafuti ararakara. Ico ni icaha kimwe yakoze cababaje Imana. Kigira kabiri akubita za mbaho zari zanditseho amategeko hasi zirameneka. Imana kandi yongeye kubabazwa n'igihe habaye inyota nyinshi, bamutakiye abaza Imana uko ari bubigenze. Imana iramubwira ngo nagenda abwira urutare rubaha amazi. Amaze kuhashika agaragaza umujinya n'uburakari no gushaka kubirata bereka yuko ari ugiye kubaha amazi. Akubita rwa rutare gatatu. Kubw'iyo mpamvu Imana iravuga ngo gakondo uzayirangiza ariko nduzayinjiramo. Imana imutsimbuza Yoshua. Yoshua arabashorera mu ntambara n'akaga gakomeye. Bageze hakuno ya rwa ruzi rwa Yorodani bagabura igihugu bataracinjiramo. Buri nzu muri za zindi 12 igenerwa hayo. Baragenda binjira muri ca gihugu. Bagituyemo imyaka 257 batagira umwami, bitewe nuko Yoshua atabashije gutegura uzamutsimbura. Iyo myaka yabaye ingorane zikomeye. Muri ico gihe cyose babayeho batagira umwami, bayoborwaga n'abacamanza b'Isiraheli. Bagize abacamanza bashika ku 22, kuko buri gihe bakoraga ibyaha Imana yabahanishaga kubateza abanyamahanga, bakabashira mu bucakara, bakabanyaga ibyabo, bakabafata nabi. Ariko batakira Imana bicuza, Imana ikabagirira imbabazi. Imana yabagirira imbabazi ikabahagurukiriza umucamanza. Ico gihe habayeho ba Samsoni, ba Yefta, ba Gideyoni, ba Debora n'abandi bacamanza. Bamaze kurambirwa binginze Imana kubahereza umwami. Imana yarabyanze. Hari impamvu zatumaga Imana ibyanga. Imana yari yarakeneye ngo ariyo izaba umwami wabo, baba ubwoko bwayo bw'umwihariko. Hari ukundi kuntu Imana yazaga ikunda kubafata. Imana yazaga ikunda kwita ko ari umugabo wabo, nabo ikabita umugore wayo. Kandi igihe cyose bayiyobokaga, bakayisenga, bakayiramya, bakayikunda, bakayikorera, bakayikurikira, Imana yabaharuraga yuko bitwaye neza. Ariko igihe bayimuraga bagasanga ibigirwamana bakabisenga, igihe babazaga ibiti bakabipfukamira ibishushanyo bakabisenga, Imana yabyitaga ubusambanyi. Ubusambanyi bwo mu buryo bw'umwuka. Nico catumye Imana ihagurutsa abahanuzi bayo 16 muri rusange. Bari abanditse ibitabo n'abandi batanditse ibitabo nk'uko twabivuze. Ikigwa cyitwa Theologie Systematique kitubwira ngo Imana yakoresha inzira zine kugira ngo ikomeze kwiyereka umwana w'umuntu. Inzira ya mbere, Imana yakoresheje ibyo yaremye: ijuru, isi, ibiva, ibimera, ibyatsi, ibiti, ibikururuka ku butaka, ibisiga biguruka mu kirere, amafi yo mu nyanja, inyamaswa, amatungo, inyenyeri, izuba, ukwezi n'ibindi byose tubona byaremwe. Icyo cyari gihagije. Iyo bitabaja kuba kwinangira kw'abana b'abantu, kuba umwana w'umuntu yoreba iby'Imana yaremye gusa, kizere ko Imana ibaho. Hariho bamwe bashoboye kwizezwa no kureba gusa iby'Imana yaremye. Dawidi ubwiwe hari umunsi yitegereje iby'Imana yaremye, aririmba imwe muri zaburi ziwe, aravuga ngo Uwiteka Mana, ngo nzaguhimbaza, ngo kuko iyo nitegereje ibyabumbwe ibiganza byawe, aravuga ngo umwana w'umuntu nike kugira ngo unyiteho. Uwundi munsi arireba ubwe, nibwo yavuze ngo Uwiteka Mana, ngo nzagushimira kuko wandemye mu buryo bw'ubuhanga bukomeye cyane. Yitegereje ingingo zigize umubiri w'umwana w'umuntu. Mu ndirimbo zo gushimisha hari indirimbo ivuga ngo Imana yarishimye cyane kubona ibyo yaremye, ngo byari biboneye cyane nta n'inenge byarimo, ngo maze umuntu iramurema gukura mbere y'inyamaswa n'amatungo, ngo byose abyita amazina. Niyo mpamvu icyo kigwa cyitwa Theologie Systematique kitubwira ngo inzira ya mbere Imana yakoresheje kugira ngo umwana w'umuntu abashe kuyemera, kwibaho, kuyibona no kuyitahura ibyo yaremye. Inzira ya kabiri Imana yakoresheje, yahagurukije abahanuzi bayo bera. Abahanuzi barahagurutse, barahanura, bavuga ibitaraba, barigisha,
barahugura, barahana, baratesha, batanga imiburo. Ababashije kubumvira baronse agakiza k'Imana, ariko abatarabumviye bakomeza kunangirwa mu mitima, bahuye n'akaga gakomeye cyane. Nico cyatumye Imana iza gukoresha iyindi nzira igira gatatu. Ni inzira yo gutegeka yuko izo yahumetse bishyirwa mu nyandiko. Niyo Bibiliya yera iyi dufite. Hariho muri ibyo bavuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Aravuga ngo mu byiza Imana yavuze byose nta kintu ko Yesu ankunda. Aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo arankunda, ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo nubwo ndakwiriye. Igira ivensi zivuga ngo kandi urukundo nibwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Kavuga ngo kuko arankunda ndabizi neza, ngo naje ndamukunda ndamushima. Iyindi kavuga ngo nindeba ubwiza bwiwe bwo mu ijuru, ngo nzaja ndirimba iteka ryose. Ngo nzaja ndirimba mubaza nti Yesu niki cakunkundishije. Refrain ikavuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo arankunda, ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo nubwo ndakwiriye. Inzira ya kane Imana yaje gukoresha, yohereje umwana wayo ikunda, ari we Yesu Kristo. Araza aravuka nk'umuntu, tubona ubwiza bwiwe busa n'umwana w'ikinege wa se. Yesu niyo nzira ya kane Imana yakoresheje. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo mu gice cya mbere yaravuze ngo mu bihe bya kera Imana yakoresheje ibyo yaremye kugira ngo ibashe kwishurira abana b'abantu. Ngo nyuma yabwo yohereza abahanuzi bayo bera. Ariko ngo igihe gikwiriye gishitse yohereza umwana wayo ikunda kugira ngo ibashe kwishurira abana b'abantu. Tugaruke rero turebe impamvu zatumye Imana ihagurutsa Hoseya kugira ngo abe umuhanuzi wayo. Hoseya twari twamaze kuvuga ngo yari uwo mu majyaruguru y'igihugu. Ngo tumare turabaza ngo ni ukubera iki tuvuze ngo amajyaruguru y'igihugu n'amajyepfo y'igihugu. Inyuma y'uko Abisirayeli batakiye Imana ngo nabo bakeneye umwami nk'ayandi moko, hari mu gihe c'umuhanuzi w'Imana Samuel. Imana yumvise igisabo cyabo, irabibemerera, itegeka umuhanuzi wayo Samuel kugira ngo abahereze umwami. Umwami wa mbere watowe kuyobora ubwoko bw'Isirayeli ni Sawuli. Ariko Sawuli yari uwo mu nzu ya Benyamini. Kandi inzu ya Benyamini siyo yari yararazwe ubwami. Kuko Yakobo aja gupfa, ko tuba tubisoma mu isura ya 50 y'igitabo cy'Itangiriro, amagambo yatuye ku bahungu biwe 12 niko yabakurikiye yabomereye. Inzu ya Yuda niyo yarazwe ubwami. Byatumye Sawuli atwara imyaka irenga 40, ariko ngo ageraho aracumura ku Uwiteka, Imana iramusigura. Kuko ibitabo by'amateka y'Isirayeli bizabitubwira ngo hariho umunsi Imana yibutse ibyaha Abamaleki bakoreye Abisirayeli ubwo bari mu nzira bava muri Egiputa baja mu gihugu cyabo. Bariko bareba umuntu w'intebyi wasigaye inyuma bakamunyuruza, bareba amatungo yasigaye inyuma bakayiba. Cyo kintu kibabaza Uwiteka. Noneho ubwoko ngo bamare kuronka umwami, Uwiteka Imana itegeka Sawuli ngo nagenda arimbure Abamaleki. Kandi iramubwira ngo arimbure abantu n'ibintu igihumeka cyose. Sawuli aragenda ngo amare gushika, abona inka nziza, abona abagore beza niko birizi tubwira, abona intama nziza, abona indogobe nziza, ndetse yitegereza na Hagari umwami wa Amaleki. Yari umuhungu wari ufite igikundiro n'igikamiro n'ikibengukiro n'icubahiro. Aramwagara ntiyamwica, ashorera n'izo ntama n'izo ndogobe n'izo nka n'abo bagore beza. Ijambo yongeye kubabaza Imana cyane. Igitabo cya Samweli kitubwira ngo Imana ihamagara umuhanuzi wayo Samweli, iramubwira ngo Samweli, ngo nyaruka haguruka ugende urebe ibyo Sawuli yakoze. Umusaza Samweli arahaguruka abaza Imana ati ese niki? Imana iramubwira ngo genda umusanganire urirebera. Icyo gitabo kivuga ngo Samweli akirimo ahinguka ku musozi, yumva gutama kw'intama n'ikiborogo cyo kwabira kw'inka,
ngo agire ukabona Sawuli araserutse n'ingabo ze afite ibyo bintu by'iminyago. Samuel aramubaza ati ibyo wakoze ibyo ni ibiki? Sawuli aramubwira ati oya, nabonye ari byiza, ndavuga muze kubitura Uwiteka. Ariko umuhanuzi w'Uwiteka aramubwira ngo ninde wakubwiye ko Imana izayishimira ibitambo n'ibinure n'ibibyibushe gusumba uko yishimira umutima uyumvira? Aramubwira ngo icyaha cyo kutumvira ngo kigereranyijwe n'icyaha cyo gusenga ibigirwamana ndetse n'icyaha cy'uburozi. Aramubwira ati have Imana iragusiguriye. Sawuli afata umwitero wa muhanuzi Samuel ngo agire ngo umunyikura uratabuka ngo utabuke. Samuel aramubwira ngo kutabuye umwitero waje nuko n'ubwami bwawe burangiye. Ingoma ya Samuel irangiye, ubwami burataha buva mwa Benyamini buja mwa Yuda mu nzu y'isezerano. Nibwo Dawidi amaze kwima yabaye umwami watwaye ikintu cy'imyaka 50. Kandi ibitabo by'amateka biza bimuhamya ngo yari afite umutima wari uteye uko Imana yifuzaga. Reka tuvuge impamvu Imana yamuhamije neza. Dawidi yagiraga umutima wari ufite imiterere ine. Iyo miterere ine mu rurimi rw'Ikigiriki izi kubirwa mu ijambo rimwe gusa ryitwa metanoia. Metanoia rigasobanura amagambo ashika kuri ane muri izindi ndimi zacu zindi. Ijambo rya mbere ni ukwemera icyaha, rya kabiri ni ukwicuza icyaha wakoze, irya gatatu ni ukwihana mu mutima wawe, irya kane ni ukwatura icyaha. Uko niko Dawidi yari ateye. Iyo yagwaga mu cyaha yagiraga umutima wo kucyemera, yagiraga umutima wo kucicuza, yagiraga umutima wo kwihana, yagiraga n'umutima wo kwatura ibyaha bye. Dawidi rero Imana imusezeranya ingoma izahoraho iteka ryose. Aratwara ngo acure igihe, hima Salomo umuhungu we aratwara, ariko yaje kugira umutima udateye nk'uwa se. Amateka ya teoloji azavuga ngo yabayeho ari umwami wari ufite umutima ugabanyije. Byitwa ngo yakunze Imana ibice 50, ibindi 50 akunda iby'isi, kuko yaje kurangwaho no gushaka abagore benshi. Ni umugabo wagize abagore 1000. Ubundi kandi Salomo acuye igihe atanze simurwa n'umuhungu we Robowamu. Aho niho tukigera kuri rya jambo yavuze ngo Isiraheli y'amajyaruguru na Isiraheli y'amajepfo. Robowamu yimye yabaye nk'uwitinya, yaribaje ngo mbega azakoresha iyihe guverinansi, azotwara mu buhe buryo. Arahanuza asaba abasore inama y'ukuntu azotwara, ayisaba n'abasaza. Abasaza baramubwira bati dore yewe kugira ngo ubwoko buzakuyoboke uzabugabanyiriza imitwaro n'amategeko. Ngo ahanuza abasore bati bagushutse, nubagabanyiriza imitwaro n'amategeko tibazakumvira, ntibazanagutinya nk'uko batinyaga so, ahubwo uzongereze. Robowamu arihenda yumvira inama y'abasore mu cyimbo cyo kumvira inama y'abatanu. Ico kintu gituma ubwoko bucikamo. Inzu 10 za Yakobo zirigurupa, ziragoma. Icya mbere zihangira zicamwe ubwami, icya kabiri zihangira ubundi bwami muri noro ya Isiraheli, nico twagumye twita amajyaruguru. Icya gatatu bitorera uwabo murwa mukuru, batora Samariya. Icya kane bitorera n'ahantu habo bashinga igicaniro, bazoza boserezaho Imana imibavu, bagishinga i Beteli. Icya gatanu bishiriraho n'uwabo mutambyi mukuru, bishiraho n'uwabo mutambyi mukuru witwaga Amasiya. Ku ruhande rw'amajepfo y'igihugu hasigara inzu zibiri, inzu ya Yuda n'inzu ya Benyamini. Abo bakomeza ubwami bwa Dawidi. Uko niko ubwami bwacitsemo, uko niko igihugu cabaye federe, kigira amami abiri. Ku ruhande rw'amajepfo hatwaye abami, ku ruhande rw'amajyaruguru naho hagenda hatwara abandi bantu. Imana rero ihagurutsa abahanuzi bayo no kubatuma, hoba mu bahanuzi bakuru,
ariko cyane cyane ni mu bahanuzi batoya. Abahanuzi bakuru bose bari abo mu majepfo y'igihugu. Yesaya yari uw'i Yerusalemu, Yeremiya yari uw'i Yerusalemu, yavukiye ku birometero bikeya na Yerusalemu muri Anatoti. Ezekiyeli yari uwo mu gisagara, yari uw'i Yerusalemu. Daniyeli yari uw'i Yerusalemu. Abahanuzi batoya nibo bagabanyijemo ibice bibiri, harimo abo mu majyaruguru n'abo mu majepfo. Nka Habakuki yari uwo mu majepfo, yari uw'i Yerusalemu. Nka Obadiya yari uwo mu majepfo. Ariko ba Yoeli, ba Sefaniya, ba Yona, uyu nyine Hoseya bari abo mu majyaruguru. Aho rero tubashije kumulokalize, tugaragaza iwabo ahariho. Yari uwo mu majyaruguru y'igihugu. Hari ikibazo wabaza uti none se Hoseya yakoreye Imana mu kihe kinyejana? Hari mu kinyejana cya karindwi nibwo Hoseya yabashije gukorera Imana. Amateka yiwe azavuga ngo n'umwe mu bahanuzi bazabitwa ko ari abo hambere, ni naco catumye ari we washizwe ku rutonde rwa mbere mu bahanuzi batoya muri Bibiliya yera. Kuko iyo turebye ibitabo by'abahanuzi batoya 12 gutangira ni Hoseya. Gusa iyo abantu bari ko biga ubuhanuzi bwa Obadiya bazashaka kuvuga ngo ibya Obadiya nizo byari ibya kera cyane, ariko ba kanonizateri ni ukuvuga abantu bashizeho kano ya Bible. Kano ni ukuvuga gute? Abashizeho urutonde ibitabo ku murongo, bahisemo gutangizanya abahanuzi bato na Hoseya. Umuhanuzi w'Imana nka Amosi yaje guhanura na Hoseya. Ikindi rero twavuga nuko mu bahanuzi batoya hariho bamwe bari imvukire zo mu majepfo y'igihugu, iriya mu bwami bwo muri Side, ariko ntibyatumye Imana itabatuma kuja guhanurira agace ko mu majyaruguru. K'uyu muhanuzi w'Imana Hoseya, Imana imutuma yari uwo mu majepfo y'igihugu, ariko Imana misiyo yamuhaye yari yo kuja guhanurira igicaniro kitari cyemewe n'Imana. Bari abantu bamaze guca mu bwami, bubatse hariya i Beteli. Hoseya hari impamvu zatumye Imana imuhagurutsa kuba umuhanuzi. Nuko yari yaratumye abahanuzi bayo kenshi guhanurira Isirayeli, kuyiburira, kuyitesha, kuyihana, kuyigisha no kuyihugura ngo ihindukirire Uwiteka. Barananirana. Reka tuvuge imiterere y'Abayuda yatumye bagorana. Abayuda bwari ubwoko bwiyemera, Abayuda bwari ubwoko bw'intagondwa. Uko niko Bibiliya izibita, ubwoko bw'intagondwa. Abayuda hari ukundi Bibiliya izibita ngo bari abantu bagamika. Cumi cya gatatu kigira kane bari abantu bashinga ijosi. Ikigira gatanu bari abantu ngo bari bafite ku mitima hariho ibinure bituma batabasha kumva. Kigira gatandatu bari abantu basuzuguraga. Reka binabe bityo. Aburahamu Imana imuhamagara, yagendanye n'Imana, yaganiriye nayo, yarayizi cyane. Umuhungu we Isaka, uw'Imana yakomeje isezerano ry'umugisha, nawe yaganiriye, yabonye uko se yaganiraga n'Imana, yarazi Imana. Yakobo nawe ni kwa kundi. Ariko rero ubwo bamanukaga umuryango ugiye muri Egiputa, bariya abagabo bakuru bose bene Yakobo 12, ba Yuda, ba Sheri, ba Nafutali, ba Dani, ba Rubeni, bariya bose bamaze gupfa, hari hasigaye abagabo bakuru bari barabwiwe ijambo nka ba Nuni na ba Kalebu na ba Yoshuwa, bari bamaze kuba abagabo, na ba Yefune, ba se wa Kalebu na ba se wa Yoshuwa. Abo bari bazi Imana. Ariko se amateka yabo azatubwira yuko abantu bakuru bose basohotse bava muri Egiputa, ubwo bari basohotseyo bapfiriye mu butayu muri ya myaka 40, ukuye abagabo babiri, Yoshuwa na Kalebu.
ibyo biza bitwibutsa wa muri ibi bavuze ngo inkuru y'urugendo ngo rw'abana b'Isirayeli, urugendo Imana yatangije bakaba ari inarurangiza, ngo imitima yinangiye barimbukiye mu butayu, ukuye Yoshua na Kalebu babaga Imana yishimiraga, kavuga ngo babonye ya nyanja icikamo, ngo babona ya nkingi y'umuriro, ngo barya ibyo kurya byo mu ijuru, ngo ariko baranga barinangira, igatanga inama nziza ivuga ngo hindukira ureba aho uhagaze, ngo ntiwo bari mu nzira isubira muri Egiputa, ngo uragabe uve mu rugabangabo, ngo ntukererezwe n'abanyagiputa. Izigendagira n'amarefure meza cyane. Hari izivuga ngo Mana wagendanye natwe iyi myaka yose mu butayu, ngo ntituzibagirwe izo wakoze. Muri Kanani rero, muri gakondo hinjira abana, ni nayo mpamvu bagize akaruhanya